odofo mame nase se wode wafidie ato efoni kasemu ayefe no TV Adom TV Adom TV wo hwe Nkuranhyensem semri me ametu amedi dwumadi ho chia me edi amje so Apostle Dr. Dieter Kotego na wo hwe me me de so anya mre edo mre ebetie di amre nam. I said that many of us would end up our lives not living even 1% of the potential God gave us. Not many of us. Onyame bo me no mi no ode ade bi hye mu. Se ememe kukuruku kese te se yema ya brempon. Na yemebre fanipa oha emse mu nchemu dukura yenu. Ene betimi abusa abra no a betimi akase senti onyame bo me no mabeduru sampampanso no. Bebre ene benyini will grow up maybe in our old age only to realize that we never made it the way God wanted us to do. Bebre ene benyini a ya brabo a seseka ye bru no ye mu no sa isansa brabo be den ebe tawe na ebe kire so na senti onyame bo se wo nipa udi mu no chese ese oba wiase a dene ayetawe emu ayete a kire no na bede suban bi adi na emu na wodwane bebre ye na wokoto de adin a no watan ba bi nya hwe empanifo ba ko ndimi anye na me na mmeye woni akọ school kura ndimi anye campus me amenko school pamposo amedu ye na chese wate assign then they compromise. Many of us are compromising with life as if we are controlled by life, but we were given the power to be in charge over life. Eba ne say, ena onyankopon abo enonyam ni. Onyame abo se uyo kese kukuruku. Na amakwan emaniama ehwe wo so. Obu abema bi kwa na ehye no so. Obu oba bi kwa na ehye no so. Obu a se obi asem o kaaye ena ehye wo so. Eso so since asem o ka kire wo. Enti no watra hodi. Me duro na ye yese me kwase me nkwada bremu enti me wakwase a ye ka se me nye ye da enti ampa babo me nye ye ye ka se nko ye se me bibini nti sensem na aka kire ho no emwa ma men kan kire wo se a great life is a life lived without harming others. It's a life where you are accountable for your decisions, habits and actions and lifestyle, and you take responsibility for everything you do. Abrabo may say a great life is a life lived without harming others. A great life is a life lived when you become accountable for your decisions, for your habits, your lifestyle and your actions. And you are responsible for everything you say and do. You can't be a brabo edimu, a shiny. I just say shiny munyamwa. You be a brabo wanted to be. Or brabo and can be share. Or baba and how be. Or brabo and mo be who so at tantan dear. Or brabo a pejanko for and mo who so also in nipa. You don't harm people. Won't say nipa brabo and conform on a great life. Mo boko no aban djuma munye great life. Mo amunye journalist amon kan sempa e Ghana munye great life. Wa se djuma bia wudi a wabrabo ekutia obi no. Enya brabo a ehwe ni no. Na obi obubura a ehwe ni a ehwe ni munyam no. Oyo obi a oya accountable je say ni suban ni susuye ni timopo na muntuo nyina osese ebuhu kontaa ma ono ano ho ehunu se esefata. Nempo obubura keke na ogiti musa brabo abo no se chia ono na ayo enti no oye de sefata na empo wanya nuhu dankwama obi obubura papa no oye de sefata eka de sefata se da be ya onya nuhu dankwama na empo se sinto na brabo mu a osia konwa eda de sede ekowoni a okaseti awom na oye de ensem fata kire won no eno ne betima akasa oye o mama oyo okese na wabubura eye okukuruku abrabo onipa
onyame bo se ne seso obo se be kese nti bi ensu kwan se obebu bra won ha obi won titi obi se wa bra bo enka obi nhye na wa bra bo be pagya nipa ben wo wa bra bo be bo obi no no so afi bebi owo anya yedie na mpo wo bu kompo ahwe wa bra bo mu ahwe nneoma a wo yo ne nneoma a wo ka se eso ani a na wa ya de sefata abusua mesre otwedi ampo nyankopon se obama otumi abebu bra ebe kokoroko ne anum nyam hye so awade mu sika sem no apomudnimu enu adwom nyina wa bra bo be hye anum nyam na wa ya kese se de nyankopon bo wo na mame mfa na se ema wo ne dai na me nkonkoda Adom TV adwumakofo nyina se me bodi na doso ba metima bomb production team eye eja weba mark eja weba kampadu ena eno Priscilla ena mi aminu abema Thomas ni ade Toyota na fe Machia Prince Michael ena floor managers ena on air set ena lighting ena MC afo nyina medam ase se ade a chia ni America ne se wonu Yankopon entina